Adiri mayha nagaandam pa kita hiton kapatronan hiton aton parokya aton pagpasinungughan mahal nga Birhen Maria and Birhen han Immaculada Concepcion. Usa nga dako nga pakiana ha aton nga tanan base naton mga pagbasa yan nga adlaw sabi na naton ebanghelyo payada ba naton regular nga panahon hin pakipaghimang raw ngan pag-ampo nga da hiton Dios. Or talagsala kita mag-ampo. Ngayon, maaram kita nga tanan, mga kabugtuan ko na kanaso Kristo nga iton, pinakahataas nga klasihin pag-ampo, kuray na malabaw kaysa hiton santos nga misa. Ito naton pakipaghimang raw nga dahil ito naton makagirahom nga Dios, amo iton pinakasentro hiton aton kinabuhi kumo mga Kristiyanos. Kung tinuod kita nga mga Kristiyanos, dapat maging mainampuon kita. Dapat permanente kita nasingba labinahin mga adlaw nga iglilihi, adlaw nga Domingo. Yan, kunwaray naton libang, asay pa iton pagsingba matag adlaw-adlaw. Hakada naton paghahatag panahon nga dahin pakipaghimang raw hiton Dios, pinagihin pag-ampo, the closer our hearts are drawn to His heart. Damo nga nga mga panahon, damo nga mga oras naton gin-google, ginlalaan, nga dahin pakipaghimang raw hiton Dios, iton aton kasing-kasing na sugad-sugadhin na hisusubay na hiton kasing-kasing hiton Dios. Sugad nga iton Dios, selfless, kung kita maging mainampuon kita nga klasihin tao, nagiging selfless liwat kita nga klasihin tao. Salit mga kabugtuan ko dida kaneso Kristo, it is through this constant communication that our friendship with God deepens and our relationship with Him is strengthened. Napapahilarom, napapalangbo, nga napapakusog iton aton maupay nga relasyon nga da hiton Dios. Salit kun mainampuon kita, iton aton matag adlaw-adlaw nga binuhatan, na hisusubay hiton karuyag hiton Dios haton kinabuhi. Daton ebanghelyo ng adlaw aton hinbatian diin Jesus nakadahin mainampuon nga klasihin kinabuhi, nakikipaghimang raw han iya amay nga aton Ginoo. Iya ginpahayag pinaagi han iya pulong ngandida hiningay mga pulong aton hinbatian an iya pagpasalamat han Dios. Salit every time nga nag-aampo iton tao, every time nga nagsasalinurog kita iton santos nga misa, paray naton iba nga katuyuanan kundi iton pagpasalamat iton Dios. Eucharistia, thanksgiving. Nagpapasalamat kita han Dios, han nga tanan nga mga grasya ug bendisyon nga iya iginhura haaton matag adlaw-adlaw haaton kinabuhi. Salit iton dako nga ayat aton kinabuhi adlaw-adlaw, ginaagda kita nga magkabay-ada naton kinabuhi nga may ada paghingyap hiton Dios. Kaya siling padida hiton ebanghelyo, harayo hiton Dios, waray naton mahihimo. Kung iton aton kinabuhi, distansyado kaupay, nga da hiton Dios, iton aton buruhaton, diri nagiging Dios nun. Mga kabugtuan ko dida kaneso Kristo, hinumdumi naton. Ngayon pag-ampo, diri lahiya ordinaryo nga
buruhaton hiton aton pagka-Kristiyanos. Kay pinaagi hiton aton pag-ampo, nakikipaghimang raw kita nga da hiton Dios. Kunig hirayo naton hiton aton kinabuhi nga da hiton buruhaton hin pag-ampo, aabaton naton nga pati iton aton mga binuhatan, diri na nahisusubay hiton karuyag hiton Dios aaton. Pwede kita mag-appear nga magaling kita, makusog kita, pero deep within our hearts, adlaw-adlaw haton kinabuhi mga kabugtuan ko da kanaso Kristo, aada ini nga padayon nga pag-agda haton hin pagbalik again and again nga da hiton Dios. Nga magkamay-ada naton regular nga moments hin pag-ampo para maging mahisubay iton aton kinabuhi nga da hiton karuyag hiton Dios haaton. Ina nga panahon mga kabugtuan ko da kanaso Kristo, iton aton nasod Pilipinas na atubanghin kaarawdan dara hindamo nga mga iskandalo, damo nga mga korupsyon nga nahinanabo. Diri la millions, diri la billions, kundi ginadamuing nga salapi nga supposed to be hingangadahin maupay nga mga proyekto hiton gobyerno para hiton mga tao, para hiton mga pobre, labi na. Pero anot na itatabo, iginbubulsa hinpipirala nga mga tao. Nga nagiging dahilan para hiton mga pobre, para haaton, nga maging makuri iton aton kinabuhi. Mapakiana kita mga kabugtuan ko da kanaso Kristo, kay ano na hinanabo ini nga mga klase hin korupsyon. Labi na iton aton nasod Pilipinas, Katoliko man ini nga nasod. Ini nga mga tao nga aada hiton poder, mga Katoliko man, mga Kristiyanos. Siguro iton rason kay diri na hira nag-aampo. Diri na nakikipag-usa hiton Dios. Or bangin nag-aampo pero pakitang tao la. Kay iton tao nga may nampuon, nakikipag-usa hiton Dios. Nga dida hiton aton pakipag-usa hiton Dios, iton aton kasing-kasing na susugad iton kasing-kasing hiton Dios. Salit aabaton naton kung tinuod kita nga nag-aampo, base iton aton matag-adlaw-adlaw nga mga binuhatan. Dios nun ba iton akon binuhatan? Nahisusubay ba iton akon binuhatan, iton karuyag, iton Dios haakon? Kung iton aton matag-adlaw-adlaw nga mga buruhaton, para lahi iton aton kalugaringon, bangin diri pa asya iton aton pag-ampo. Bangin diri pa 100% iginahalad naton iton aton kalugaringon nga da hiton Dios. Nga da hiton Dios. Mga kabugtuan ko dida kanaso Kristo, iton pag-ampo siring ko pa amo iton sentro, the heart of our Christian life. Wadon naton iton aton kinabuhi nga da hiton pag-ampo, hinay-hinay, mapupukan iton aton mag-upay nga mga binuhatan. Salit yan ang adlaw, mga kabugtuan ko da kanaso Kristo, pag-ayat para haaton nga tanan, nga maging mainampuon kita. Ngan maging tuhay, iton aton pag-ampo. Haton pag-andam para iton kapiestahan, hanaton parokya, inaagda kita nga mabuhi iton aton paglaom. Ang tema hiningaton pagsalinurog hininga santos nga misa, keeping faith, keeping hope alive, strengthening hope through the example of the saints. Kung ikakada naton hin pagkasunod-sunod, iton mga kasantusan, of course, iton aad to iton tuktok, ang mahal nga Birhen Maria. Kaya nga tanan nga kinaiyahan nga tanan nga mga kasantusan, makikita didahan kinaiyahan mahal nga Birhen Maria. Labi na kay Immaculada hiya. Iginpanamkon hiya
nga waray dumit hinsala. Salit aada an maupay nga ehemplo han mahal nga Birhen Maria. Haluyo hiton aton madanay, kawaray, paglaom, darahiton nahitatabo nga damo nga klasihin korupsyon, damo nga klasihin iskandalo, damo nga klasihin mga panlupig, aada an mahal nga Birhen Maria. Nagahatag han iya mga ehemplo, agud iton aton kinabuhi, mahisubay hiton kinabuhi hiton Dios. Idahan mahal nga Birhen Maria dara ka imakulada hiya, waray lugar an pakasala. Waray lugar an dumit han sala. Bisan nga daan pag-angkan na niya hanaton Ginoong Jesucristo, nagpadayon an iya pagiging immaculate. Ngan amo ini iton dako nga challenge iton aton kinabuhi. Bisan kon diri man kita Immaculada Concepcion, diri man kita igin panamkon nga waray sala nga panurundon, pero di dahiton aton pag-ampo, di dahiton aton